하나님의 말씀 듣는 시간이 가장 중요합니다. Хүндэтгэлийн цагийн тийм ээ хамгийн чухал цаг нь юу гэдэг вэ? Бурхны үгийг сонсох тэр цаг байгаа. 아멘. 말씀에 집중해 주시기 바랍니다. Тийм учраас бүгдөө үгэнд маш дуулууртай тийм ээ одоо анхаарлаа хандуулцгаая. 아멘. 우리의 인생이 변화될 수 있습니다. Тэгжээж тийм ээ бидний амьдрал өөрчлөгдөнө гэсэн. 아멘. Амен. 자, 우리 말씀 생각하면서 우리 다 함께 큰 소리로 읽겠습니다. За үгийг хамтдаа бодоод чангаар уншицгаая. Амен. 여러분 초청을 받아본 적 있습니까? Та хэн нэгээс урьдлага хүлээж авч ирсэн үү? 아멘. 누구에게 받아봤습니까? За хинээс авч ирсэн бэ? 여러 사람인데 어떤 사람? За ямар хүнээс авч ирсэн? 대학교 총장한테 받아봤습니까? За их сургуулийнхаа тийм ээ одоо захирлаас авч ирсэн үү? 하버드 대학교 총장한테 초청 받아봤습니까? Эсвэл Харвардын их сургуулийн тийм ээ одоо захирлаас тийм ээ урьдлага авч ирсэн үү? 안 받아봤죠? Тийм 아마 аваагүй. 여러분들 전혀 관심도 없을 거예요. Тэр талаар тийм ээ бид нар сайн анхаарахч байх тийм ээ. 삼성 그룹 사장한테 초청 받아봤습니까? Эсвэл та Samsung одоо тийм ээ одоо группийн тийм ээ одоо захирлаас тийм ээ одоо урьдлага хүлээж авч ирсэн үү? 여러분에게 1%도 관심이 없을 겁니다. Та нарын талаар тийм ээ нэг ч одоо тэр анхаарах байх. Нэг хувьч гэсэн. 대통령에게 초청 받아봤습니까? Та ерөнхийлөгчөөс ямар нэг урьдлага авч ирсэн үү? 받아봤어요? 아멘. 그래서 만났어요? Тэгээ уулзсан уу? 네. 아멘. 근데 대부분 안 받아봤죠. За ихэнх хүмүүс бол тийм ээ одоо ерөнхийлөгчөөс урьдлага авах гэдэг бол маш хэцүү тийм ээ. 나도 전에 몽골 대통령이 한국에 있을 때 내가 초청을 받아서 갔어요. За би урд нь болохоор тийм ээ одоо Монголын ерөнхийлөгч Солонгост айлчилж ирэх үед одоо урагдаа тийм ээ тэгээ би очиж уулзч ирсэн. 그건 뭐 기적 같은 일이죠. Энэ бол маш тийм ээ одоо гайхамшигтай зүйл тийм ээ. 근데 대부분 우리에게 관심이 없습니다. Гэхдээ ихэнх нь бол тийм ээ одоо тийм том одоо хүмүүс бол биднээс тийм ээ ямар ч анхаардаг тийм ээ бидний талаар ямар ч одоо сонирхдаггүй гэсэн. 우리를 초청하지 않습니다. Биднийг хизээч тийм ээ одоо урьдаггүй гэсэн. 아무 관심 없어요. Бидний талаар тийм ээ ямар ч одоо тийм анхаарах зүйлгүй гэсэн. 그런데 우주 만물의 모든 것을 갖고 계십니다. Гэхдээ дэлхийн ертөнцийн бүхэл зүйлийг тийм ээ зүйлд майдаг. 이 세상을 다스리시고 통치하시는 역사의 주인 Энэ дэлхийн ертөнцийг захирдаг тийм ээ. Тэгээ энэ түүхийг бүтээгч тэр эзэн 예수님께서 Есүс Христ 우리 모두를 초청하고 있습니다. бид бүгдийг тийм ээ өөрчлөө гэсэн. 아멘. 아멘. Амен. 대기업 회장이나 나라의 대통령보다도 정말 비교할 수 없는 가장 높고 높으신 가장 위대한 왕 그 예수님께서 우리를 초청하고 있습니다. Тэгэхээр тийм ээ маш одоо алдартай том компани захирал юм уу? Эсвэл тийм ээ одоо ерөнхийлөгчөөс илүү тийм ээ агуу алдартай тийм ээ энэ дэлхийн ертөнцийг захирагч тэр хаадынхаа биднийг тийм ээ өөрчилдөг гэсэн. 아멘. 아멘. 그래서 우리는 얼마나 행복한 사람입니까? Тийм учраас бид нар маш аз жаргалтай хүмүүс байна. 여러분 이 행복을 느끼며 살아가고 있습니까? Та тэгвэл энэ аз жаргалаа тийм ээ мэдэрч тийм ээ амьдарч байна уу? 아멘. 이런 행복이 없다면 여러분 정말 그 믿음생활 잘못하고 있는 거예요. Хэрвээ таны амьдралд ийм аз жаргал байхгүй байна гэж байх юм бол та тийм одоо итгэлийн амьдралаар бас буруу амьдарч байна гэсэн. 여러분 믿음생활은 우리가 뭘 해야 된다 이게 아닙니다. Итгэлийн амьдрал гэдэг бол тийм ээ бид нар ийм юм хийх ёстой гэсэн тийм зүйл бол биш. 내가 예배를 해야 돼. Би хүндэтгэл мөрөл өрөх ёстой. 내가 봉사를 해야 돼. Би үйлчлэх ёстой. 내가 누군가를 섬겨야 돼. Би хин нэгнийг тийм ээ одоо хүндлэх ёстой. 내가 맡고 있으니까 해야 돼. Би тийм ээ одоо дааж авсан учраас би энийг хийх ёстой. 이게 아니에요. Ийм зүйл бол биш гэсэн. 그럼 무엇입니까? Тэгвэл яг юу юм бэ? 믿음생활은 하나님과 나와의 관계입니다. Итгэлийн амьдрал гэдэг бол бурхан бит хоёрын хоорондын харилцаа. 아멘. 내가 하나님과 어떤 관계를 갖고 있는가? Би яг бурхантай ямар харилцаатай вэ? 아멘. 내가 하나님의 사랑을 받고 있는 사람입니다. Би бурханы хайрыг тийм ээ одоо авч байгаа хүн үгүй. 예수님의 그 십자가의 사랑을 내가 깊이 알고 있는가? Би Есүсийн тэр загалмай хайрыг хүн гүнзгий тийм ээ мэддэггүй. 나를 위해서 죽으신 자기 목숨을 내어주신 우리 예수님의 사랑. Миний төлөө тийм ээ өөрийнхөө амийг хүртэл тийм ээ зориулсан тэр Есүс Христийн хайр. 그 사랑을 내가 깊이 알고 있는가? Тэр хайрыг би тийм ээ хүн гүнзгий тийм ээ ухаарч ойлгож мэдсэн үү? 보잘것없는 나를 사랑하신 우리 주님을 Юу ч биш тийм ээ хинч биш байхад тийм ээ намайг хайрлсан. 나도 사랑하고 있는가? Тэр эзнийг би ч гэсэн хайрлж байна. 이 사랑의 관계예요. Энэ бол тийм ээ хайрын одоо харилцаа хэлж байгаа. 아멘. 그래서 예배의 자리는 내가 뭘 해야 된다 이게 아니라 하나님을 만나는 자입니다. Тийм болохоор тийм ээ бидний хүндэтгэл мөргөл ирнэ гэдэг бол тийм ээ ямар нэгэн зүйлийг хийх ёстой да тийм ээ энэ газар ирж байгаа ш харин бурхантай
уулзахын тулд ирдэг тийм одоо зүйлийг хүндэтгэл мөрөглөх гэж. 우리 주님의 초청에 기쁨으로 아멘하면서 하나님을 만나는 그 자리. Эзний урилгыг баяр хөөртэйгээр хүлээж аваад тийм ээ амен амен гэж баяр хөөртэйгээр түүнтэй уулзгаж ирдэг тэр газар бол хүндэтгэл мөрөглөх. 그래서 찬양이 행복하고 예배가 행복한 거예요. Тийм учраас тийм ээ бидний магтан дуу болон тийм ээ хүндэтгэл мөргөл маш тийм ээ аз жаргалтай байдгаас 그 사랑의 관계 때문에 тэр хайрын харилцаа байгаа учраас 우리가 섬기고 бид нар тийм ээ дуулууртайгаар даат. 우리가 전도하고 Бид нар сайн мэдээд хараад 아멘. 하는 거예요. тэгж үйлдэтгэх. 아멘. 내가 뭘 해야 돼서는 게 아니고 Би тийм ээ заавал нэг зүйл хийх ёстой гэснээс биш тийм ээ. 그거는 율법적인 거예요. Тэгж хэрэг бодож тийм ээ тэр хүн үйлддэг ойл тэр бол зүгээр хуулийг одоо даатдаг тийм хүн гэсэн. 우리를 피곤하게 만들어요. Тэр хуулийг сахин гэдэг бол биднийг тийм ээ маш одоо ядаргаанд оруулдаг. 스트레스 받아요. Стресст оруулдаг. 믿음은 그게 아니고 하나님과의 나와 관계. Харин итгэл гэдэг бол шал өөр. Итгэл нь юу вэ гэвэл бурхан бид хоёрын харилцаа. 어떤 관계냐? Ямар харилцаа? 사랑의 관계. Хайрын харилцаа гэх. 하나님께서 나를 사랑해. Бурхан намайг хайрлаа. 나도 하나님을 사랑해. Тэгвэл би ч гэсэн бурханыг хайрлаа. 여러분 사랑해 보셨습니까? Та хэн нэгнийг хайрлаж үзсэн үү? 아멘. 아멘. Амен. 여자가 남자를 사랑 안 했어도 자기 부모 사랑할 수 있잖아. 그죠? Бид нар заавал эрэхтэй тийм хин нэг эсрэг хүснээ хайрлахгүйсэн ч гэсэндээ бид нар эцэг ихээ хайрладаг тийм ээ. 가족을 사랑할 수 있어. Гэр бүлийнхнийгаа хайрладаг. 사랑해 보셨어요? Та ямар ч гэсэн амьдрахтаа тийм хин нэгнийг заавал ч хайрлах гэсэн. 아멘. Амен. 사랑하면 Хайрлах нь бол 우리가 기쁨으로 행동하게 돼. бид нар тийм ээ баяр хөөртэйгээр тийм ээ тэр хайрыгаа одоо харуулах гэж бид нар ямар нэг үйлдэл үлддэг гэсэн. 힘들어도 힘든 것 같지 않은 거야. Хэцүү байсан ч гэсэндээ тийм ээ хэцүү санагдахгүй гэсэн. 스트레스 받아도 참는 거야. Стресст орсон ч гэсэндээ тийм ээ төвчнэ гэсэн. 아멘. 왜? Яагаад? 사랑하기 때문에. Яагаад гэвэл тэр хүнийг хайрлаж байгаа учраас. 아멘. 할렐루야 아멘. 아멘. 많은 사람들이 교회 다니면서도 우리 주님과의 관계가 올바로 돼 있지 않는 분들이 많이 있어요. Маш олон хүмүүсийн суулганд явтай мөртлөө тийм ээ бурхантай харилцах харилцаа нь зөв байдаг хүмүүс олон байдаг. 종교생활 하는 거예요. Тэр хүмүүс хэрэг бурхантай тийм ээ зөв харилцаа тийм ээ хайрын харилцааг үүсгэж чадахгүй байх юм бол тэр хүмүүс зүгээр л тийм ээ шашинлаг амьдралаар амьдарч байгаа гэсэн. 기쁨이 없어요. Ямар ч баяр хөөр байх. 행복이 없어요. Ямар ч аз жаргалыг мэдрэхгүй. 우리는 우리의 믿음은 하나님과 나와의 사랑의 관계다. Харин бидний итгэл бол тийм ээ бурхан бид хоёрын хайрын тэр харилцаан дээр л тогтох ёстой. 우리 아멘. 예수님과의 사랑의 관계. Есүс Христтэй тийм ээ хайрын харилцаа бид нар үүсгэх ёстой гэсэн. 여러분 우리 예수님이 오늘 말씀도 보세요. 우리를 얼마나 사랑하시기 때문에 세상의 우주 만물을 다스리시고 세상의 모든 것을 갖고 오시는 이 주님께서 우리를 초청하는 거예요. Үнэхээр тийм ээ бидний эзэн Есүс Христийг та бүхэн хараад үзэр. Өнөөдөр үгэн дээр ч гэсэндээ тийм ээ энэ дэлхийн ертөнцийг бүтээгээд түүнийгээ захирдаг тийм ээ тэр агуу бурхан өнөөдөр бид бүгдийг өөрч байна. 수고하고 무거운 짐을 짐진 자들아 다 내게로 오라. Зүдэд зүтрэгсэд хийгээд хүнд ачаа үүрсэн хүмүүсээ бүгд над руу ирээ. 내가 너를 쉬게. Би та нарыг амраая гэсэн. 아멘. 여러분 짐이 없는 사람이 있습니까? Энэ дэлхий дээр тийм ээ ямар нэг ачаа өөрөхгүй амьдрэх хүн байдгүй. 여러분 요즘 잘 지내고 계십니까? Та сүүлийн үед тийм ээ одоо сайхан амьдарч чадж байна уу? 잘 지내고 계세요? За сайн байна уу? 대답은 네 괜찮아요. 쭈개래 살네 이렇게 할 수 있어요. Та яг хүн юм чи ямар байна гэж хариулт асуухад тийм ээ өө зүгээр би сайн байгаа гэж хариулж болж болох юм тийм. 대답은 그렇게 했지만 Гэхдээ тэр хүний хариулт нь эдгээр тийм байгаа ч гэсэн 여러 가지 무거운 짐들이 많이 있습니다. тэр хүн дотроо тийм ээ маш хүнд хэцүү олон ачаа үүрсэн байгаа бид нар мэдэхгүй. 돈에 대한 짐, Мөнгнөөс болж ямар нэг ачаа үүрэх тийм. 성공에 대한 짐, Амжилттай амьдрахын тулд ачаа үүрэх. 결혼에 대한 짐, Айлсгүй тийм ээ одоо гэрэлтийн талаарх тэр ачаануудыг үүрсэн. 공부에 대한 짐, Тийм ээ сурах тийм ээ одоо боловсрох тэр ачаануудыг үүрч байгаа.
관계에 대한 침, Бас хин нэгдээ харилцах харилцаан дээр тийм ээ олон талын ачаа үүрсэн. 질병에 대한 침, Айсгүй өвчнөөс болоод маш хүнд ачаа үүрч байгаа. 스트레스에 대한 침, Стресснээс болоод маш хүнд ачаа үүрч байгаа. 여러 가지 짐들을 모든 사람들이 지고 사는 거예요. Ийм олон янзын тийм ээ ачаанууд бүхий л хүмүүс тийм ээ одоо үүрсэн амьдарч байдаг гэсэн. 겉으로는 괜찮아요, 나 괜찮아요 하지만 Гаднаас нь харахад би зүгээр гэж байгаа боловч тийм ээ 모든 사람들이 무거운 짐을 지고 살아. бүхий л хүмүүс тийм ээ өөрийн гэсэн тийм ээ тэр хүнд ачааг үүрж амьдардаг гэсэн. 그럼 우리는 평생을 짐을 지고 살아가는 거예요. Бид нар тийм ээ насан туршдаа энэ ачаагаа үүрч амьдар ямар нэг ачаа үүрч амьдарна гэсэн. 아멘. 그 짐을 지고 살아가는 우리에게 우리 주님께서 네가 얼마나 힘드냐, 네가 얼마나 지쳐있냐, 네가 이 세상을 살면서 네 인생길을 가면서 얼마나 네가 육체적인 고통과 정신적인 고통 얼마나 네가 힘드냐. Энэ хүнд ачааг үүрсэн байгаа бид нарыг тийм ээ Есүс Христ харахтаа чи үнэхээр хэцүү байна уу тийм ээ чи энэ дэлхий дээр амьдрахдаа тийм ээ ямар их стресстэй ямар их тийм ээ зовлон одоо ачаа үүрч амьдарч байна гэж бурхан хэлсэн. Тэр хүмүүсээ бүгдөө над руу ирээ гэж. 너 돈 많이 벌고 싶지? Чи маш их мөнгө олохыг хүсэж байна уу? 그것 때문에 너 얼마나 힘드냐? Түүнээсээ болоод чи маш хэцүү байгаа сте. 너 성공하고 싶지? Чи амжилтанд хүрэхийг хүсэж байгаа сте. 근데 네 뜻대로 되지도 않고 Бүхий зүйл чиний хүслээр болохгүй 너 байгаа. 얼마나 힘들어? Түүнээс болоод чи ямар их шаналж хэцүү байна. 내게로 와. Тийм бол чи над дээр ирээ гэсэн. 그 짐을 나에게 맡겨. Тэр ачаагаа надад үүрүүл гэсэн. 아멘. 아멘. 내게로 오면 내가 너를 신뢰한다. Тэгээд над руу ирэх юм бол би та нарыг амраая. 아멘. 29절에 보니까 Цааш нь 29 дээр харах юм бол 우리 예수님께서 Иесус ингэж хэлсэн. 나는 마음이 온유하고 겸손하구나. Би дөлгөөн бөгөөд зүрхэндээ даруу гэсэн. 그 30절에 Цааш нь 30-ыг харах юм бол 나의 멍에는 씻고 나의 짐은 가볍다. миний буулгах тийм ээ аятай бөгөөд ачаа минь хөнгөн гэсэн. 아멘. 우리 짐이 무거운 짐이 있는데 우리 예수님께서 또 짐을 우리에게 주겠다는 거예요. Бид нар тийм ээ айл хэдийн хүнд ачаануудыг үүрсэн байгаа тийм ээ Есүс Христ бас биднэрт ачаа буулга үүрүүлнэ гэсэн. 내가 너에게 주는 짐은 가벼워지냐. Гэхдээ миний та нарт үүрүүлэх тэр ачаа бол хөнгөн гэсэн. 여러분 우리 예수님께서 우리의 모든 짐을 맡기라고 말씀하십니다. Есүс Христ юу гэж хэлсэн бэ? Та нар бүхэл өөрчлөн байгаа тийм ээ тэр хүнд ачаагаа надад даатгаа, надад өөрүүлээ гэсэн. 왜 맡기라고 할까요? Яагаад даатах гэсэн? 시편 55장 22절에 이렇게 말씀합니다. Дуулал 55-ын 5 дээр ингэж хэлдэг. 너의 짐을 다 나에게 맡겨라. Та нар тийм бүхэл ачаагаа надад өөрүүлээ. 그 짐을 내가 맡아줄게. Тэр ачааг чинь би тийм ээ бүгдийг өөрье. 아멘. 그리고 너희들이 그 무거운 짐 때문에 쓰러지지 않도록 너희들을 붙잡아줄게. Тэгээ та нар тэр ачаанаасаа болоод хүнд ачаанаасаа болоод тийм ээ унахгүй тул би та нарыг тийм ээ зурж тийм ээ. 아멘. 우리 하나님께서 아멘. 내 짐을 다 너희 짐을 다 나에게 가져와. Бурхан тийм ээ юу гэж хэлсэн бэ? Та нар бүхэл хүнд ачаануудаа над дээр авчраа. 아멘. 그 짐 너희들 잊어버리지 않게 내가 잘 맡아줄게. Та нарын тэр хүнд ачаануудыг тийм ээ би бүгдийг чинь тийм ээ маш сайн тийм ээ одоо үүрье гэсэн. 그리고 그 무거운 짐 때문에 너희들이 쓰러지지 않도록 내가 너희들을 내 오른손으로 붙잡아주마. Тэгээд би та нарыг тийм ээ тэр хүнд ачаанаасаа болоод тийм ээ бүдэрч унахгүй тул тийм ээ би та нарыг зөвхт баруун нутраараа тийм ээ атгая гэсэн. 아멘. 할렐루야. 아멘. 얼마나 사랑이 많으신 우리 주님께서 Бурхан ямар их хайраар дүүрэн болоод тийм ээ бид бүгд ингэж хэлж. 우리 인생이 무엇인데 Бидний амьдрал юу нэг юу юм? 우리를 이렇게 사랑하셨나이까? Бидний бурхан тийм ээ юу байгаад ингэж хайрлаж байгаа. 너 혼자 힘들어하지 말고 Чи ганцаараа тийм ээ тэгж зовж зүдрэх хэрэггүй. 그러다 너 쓰러진다. Тэгж жагаад чи тийм ээ уннаа. 무거운 짐 때문에 Чи ачаанаасаа болоод нэг л өдөр чи тийм ээ уннаа. 너 오래 못 가고 쓰러져. Чи удаа явахгүй дээ нэг л өдөр чи ухаан алднаа гэж. 나에게 와서 짐을 맡겨라. Тийм учраас чи надтай ирээд тэр бүхий л ачаагаа надад өөрүүлээ, надад даатах гэсэн. 내가 아멘. 너를 신뢰할 것이다. Тэгэх юм бол би чамайг амраана. 아멘.
할렐루야, 아멘. 아멘. 우리 예수님이 그리고 말씀하시죠. 나는 마음이 온유하고 겸손하다. Тэгээ цааш нь юу ч хэлсэн бэ гэвэл би бол дүлгөөн бөгөөд зүрхэндээ дарав гэсэн үг. 나의 멍에를 베고 나에게 배워라. Тэгээ тийм ээ миний буулгыг өөрсдөө дээрээ аваад надаас сураа гэсэн. 아멘. 아멘. 여러분 우리가 예수님 믿으면 Бид нар Есүст итгэх юм бол 뭔가 변화가 있어야 돼요. ямар нэгэн байдлаар бид нар тийм ээ өөрчлөлт гарах хэрэгтэй. 내가 내 자신에게 한번 물어봐요. Тийм учраас бид нар өөрөө өөрсдөөсөө нэг удаа асуух хэрэгтэй. 내가 예수님 믿고 나는 변한 사람이다. Би яг Есүс Христэд итгэхэд яг өөрчлөгдсөн хүн үү үгүй юу гэдгийг 그거 물어봐야 돼. өөрөөсөө асуух хэрэгтэй. 나는 예수님 믿는데 아직도 나는 변한 게 없는가? Би Есүс Христэд итгэж байгаа одоо хүртэл надад өөрчлөгдсөн зүйл байхгүй байгаа юм болов уу? 여러분 금방 알 수 있잖아. гэдгээ би өөрөө аюул сайн мэдэж чадна тийм үү? 목사님 잘 모르겠어요. 뭐 이런 사람도 있어요. Пастор би сайн мэдэхгүй байна гэсэн хүн байгаа. 여러분 어떤 것 같아요? Таны хувьд юу гэж бодож байна? 여러분이 변화 생긴 것 같아요? Таны амьдрал танд тийм өөрчлөлт гарсан юм шиг байна. 아멘. 아멘. Амен. 그런데 Тэгэхдээ 다른 사람이 나를 보고 өөр хэн нэг намайг харахтаа 저 친구가 변했네. энэ үнэхээр өөрчлөгдөжээ. 예수님 믿는다고 교회 다닌다고 하더니 사람이 달라졌네. Есүст итгэж сүмд явсан чи энэ хүн тийм ээ өөр болсон байна. 그렇게 말을 한 번도 안 한 친구가 Тэгмэд өгж ерөөсөө өөрийнхөө дураар ярьдаг байсан найз маань 저렇게 말을 친절하게 하지. маш тийм ээ илтгэр ярьдаг болсон байна. 쳐다봐도 인사도 안 한 친구가 왜 나한테 먼저 인사를 하지? Мэдлэлгүй байсан тийм ээ найз минь яагаад нь төрүүлээд надтай мэдлж байна. 자기밖에 모르던 친구가 Зөвхөн хар амийг хичээж өөрийгөө л боддог байсан найз маань 왜 이렇게 사랑을 베풀지? яагаад ингэ тийм ээ хайрыг ингэж харааж байгаа юм бол 우리 주위 사람들이 гэж бидний эргэн тойрны хүмүүс 나를 보고 намайг харахтаа 변화된 나를 보고 өөрчлөгдсөн гэж тийм ээ мэдрэх хэрэгтэй. 이렇게 바라보고 있는지. Ингэж тийм ээ намайг харах хэрэгтэй. 아멘. 우리가 변화된 게 있다면 Хэрвээ бид нар өөрчлөгдсөн бол 진짜 믿는 사람이에요. тэр бол жинхэнэ итгэгч хүн. 아멘. 아멘. 믿는다고 하면서 Итгэдэг гэсэн мөртлөө 여전히 변화되지 않고 있다면 үнэхээр яг л ерөөсөө өөрчлөлтөө яг л хуучныхаараа тийм ээ хിവэрэ байгаад байгаа юм бол 믿는다고는 하지만 итгэдэг гэж амаараа хэлдэг бол 인격적인 예수님을 만나지 못한 거예요. тэр хүн яг тийм ээ хувьчилж Иесус Христтэй уулзаж чадаагүй байна гэсэн. 나를 위해 자기 생명을 내어주신 예수님의 십자가의 사랑을 아직도 깊이 알지 못하고 있어요. Миний төлөө өөрийнхөө амийг зориулсан Иесус Христийн тэр хайрыг тийм ээ ухаарч амжаагүй байна гэсэн. 그냥 나 믿어하면서 종교생활하고 Тэр хүмүүс зүгээр л амаараа би итгэдэг гэж тийм ээ тийм шашинлын амьдралаар амьдарч байна гэсэн. 우리 예수님께서 말씀하셨어요. Харин Иесус Христ өөрөө биднэрт хэлж байна. 나는 마음이 온유하고 겸손하다. Би дүлгөөн бөгөөд зүрхэндээ дарав. 나의 멍에를 베고 내게 배워라. Миний буулгыг өөр дээр авч надаас сураа. 아멘. 배우라고 해. 배우라고. Сур гэж хэлсэн Иесус. 너희들이 배워야지. Та нар сурж иж 그래야 너희들의 영혼이 힘을 얻을 것이다. та нарын сүнс тийм ээ амралтыг олно гэж. 아멘. 이 예수님의 멍에가 무엇입니까? Тэгвэл Иесус Христийн буулга гэдэг нь юу юм? 바로 온유함과 겸손함이에요. Иесус Христийн буулга бол дүлгөөн бөгөөд даруй зогсож. 아멘. 아멘. 여러분 온유와 겸손은 한 단어나 비슷해요. Дүлгөөн даруй хоёр бол тийм ерөнхийдөө бол нэг одоо утгатай үг шиг үг байгаа. 우리 예수님이 어떤 분입니까? Иесус Христ хэн бэ? 우주 만물의 주인이시잖아요. Тэнгэр газрын эзэн биз дээ. 얼마나 낮은 인간의 모습으로 겸손하게 오셨습니까? Тэр үнэхээр ямар даруугаар тийм ээ хүний дүр төрхөөр дэлхийд ирэлээ. 아멘. 그 온유한 성품, Түүний тэр тийм ээ дүлгөөн тэр зам. 수많은 병자들을 사랑하고 고쳐주시고 Маш олон өвчтнийг хайрлаж идгээс 그 예수님을 우리가 배우는 겁니다. тэр Иесус Христэс бид нар сурах хэрэгтэй. 아멘. 아멘. 하나님. 겸손이 무엇입니까? Даруй байдал гэж юу вэ? 모든 것이 Бүхий л зүйл 하나님께로부터 주어졌다. Бурханаас ирдэгэ гэдгийг бид нар бас сайн. 아멘. 아멘.
내 몸뚱아리부터 시작해가지고 Миний тийм ээ махан бий болоод тийм ээ 내가 누리고 있는 그 모든 것들 миний эзэлж байгаа бүхий л зүйл тийм ээ 하나님께로부터 주어졌다. 하나님이 다 주셨다. Бурханаас юмаа гэдгийг тийм ээ Бурхан бүгдийг өгсөн гэдгийг бид нар хамгийн сайн мэддэг. 아멘. 우리 믿음의 사람은 여러분 이렇게 고백을 하는 거예요. Итгэгч хүмүүс бол ингэж тийм ээ өвчтдөгөө. 아멘. 우리가 이렇게 고백을 할 때 우리는 겸손하고 온유해질 수가 있어요. Бид нар ингэж бодож тийм ээ ингэж итгэх үед тийм ээ бид нар даруй болж байна. 아멘. 아멘. 27절에 우리 예수님께서 이렇게 말씀하고 있죠. 27 дээр Иесус ингэж хэлсэн. 나의 아버지께서 나에게 모든 것을 주셨다. Надад өгсөн бүгд эцгээс агаад 아멘. 아멘. 하나님께서 우리 예수님에게 세상의 모든 것을 주셨다. Бурхан тийм ээ өөрийнхөө Есүс Христэд энэ дэлхийн бүхий л зүйлийг өгсөн гэж. 이게 얼마나 놀라운 권력을 힘을 가지고 있습니까? Энэ үг тийм ээ Бурхан өнөхөр ямар гайхамшигтай тийм ээ хүч чадал тийм ээ эрх мэдлийг одоо агуулсан гэдгийг харуулж. 하나님께서 다 주셨다는 거예요. Бурхан тэр гайхамшигтай эрх мэдэл хүч чадлаа бүгдийг өгсөн гэж хүүдээ. 아멘. 그래서 우리 예수님께서 이렇게 겸손하신 겁니다. Тийм учраас Есүс тийм даруй байна. 아멘. 아멘. 여러분이 어떻게 죄 용서를 받았습니까? Та бүхэн тийм ээ хэрхэн яаж тийм ээ гим нүглийн уучлалыг авсан. 여러분 죄 용서 받았습니까? 안 받았습니까? Та гим нүглийн уучлалыг авсан уу аваагүй юу? 대답해 보세요. За 아멘. хариулаад өгнө. 용서 받았습니까? Та гим нүглийн уучлалсан уу? 누구 때문에 용서 받았습니까? Та хинээс болж тийм ээ бүхий л гим нүглийн уучлал хинээр тийм ээ дамжуулж уучлалсан бэ? 할렐루야. 아멘. Аамен. 내가 잘해서 용서 받았습니까? Би сайн байгаа тийм ээ уучлагдсан юм. 내가 잘 믿어가지고 Эсвэл би сайн итгээд уучлагдсан юм. 그럼 교만이죠. Тэгэж бодож ивэл тэр бол бартан байна. 예수님 때문에 용서 받았어요. Бид нар Есүс Христээр уучлалсан тийм ээ. 아멘. 누구 때문에 우리가 영원한 생명을 Бид 얻었습니까? нар хинээр дамжуулан тийм ээ мөнх амийг олж авсан. 누구 때문에 얻었어요? Хинээс үлээ. 예수님 때문에. Есүс Христээр дамжуулсан. 아멘. 할렐루야. 아멘. Аамен. 여러분 이게 우리 믿음의 고백이에요. Энэ бол бидний яг итгэлийн тийм ээ жинхэнэ тэр өвчл байх хэрэгтэй. 아멘. 이걸 아는 순간 우리는 겸손해지고 온유해지는 거예요. Энийг яг мэдэх тэр мөчөд бид нар тийм ээ даруй бөгөөд төлөвөн болж чаддаг. 아멘. 아멘. 우리 하나님을 찬양하지 않을 수 없고 하나님을 예배하지 않을 수가 없는 것입니다. Тийм учраас бид нар тийм ээ Бурхныг магтахаас өөр аргагүй түнд хүндэтгэл мөргөл өрхөөс аргагүй бол. 세상의 그 어떤 것과도 바꿀 수가 없는 거예요. Тэгээ энэ дэлхий юугаар ч тийм ээ сольж чадахгүй гэсэн. 아멘. Аамен. 하나님과의 이 관계가 잘못되어 있기 때문에 Бурхан болон хүн төрлөختний тийм ээ одоо харилцаа тийм ээ буруу байх юм бол 교만하고 хүн бартан болж идэг. 거치고 Маш тийм одоо ихэмсэг болдог гэсэн. 예배도 제대로 하지도 않고 Тэгээ хүндэтгэл мөргөлж өргөдөг бол. 주일날 예배하는 게 너무 가볍게 생각하고 Тэгээ бүтэн сая дээр тийм ээ эсний өдрийг сахихыг тийм ээ маш хөнгөн зүйл байл. 어떤 사람은 여름집에 가려고 예배를 안 해요. За зарим хүмүүс лагер явах гэж тийм ээ хүндэтгэл мөргөл өргөж чаддаг. Зүйдээ явдаг. 그 사람의 믿음이 어떻게 된 거예요? Үнэхээр тэгжээвэл тэр хүний итгэл тийм ээ яг юу вэ? 그 믿는 사람입니까요? Тэр хүн яг жинхэнэ итгэдэг хүн юм уу? 누구 때문에 자기 죄가 용서받았는데 Хинээс болж тийм ээ гим нүгэл нь уучлагдсан. 누구 때문에 영원한 생명을 얻었는데 Хинээр дамжуулж мөнх амийг олж авсан. 나는 여름집에 가서 쉬는 게 더 좋아. Би тийм ээ одоо лагер дээр очиод амлах нь илүү сайхан. 예배 뭐 안 해도 되지. За хүндэтгэл мөргөлөө очихгүй байсан ч болно шүү дээ. 믿는 사람은 여러분 겸손한 사람이에요. Итгэгч хүн бол тийм ээ даруй 아멘. 변화가 됩니다. өөрчлөлт төсдөг. 아멘. 무엇이 가장 가치 있는 것을 알게 돼요. Юу хамгийн тийм ээ чухал үн цэнтэй гэдгийг мэддэг хэвээр. 아멘. 여러분 사도 바울 봐보세요. Илч Паулыг бүгдээ харцгаая. 예수님을 만나기 전에 Есүс Христтэй уулзахаас өмнө 그 사람이 어떤 사람이었어요? ямар хүн байсан? 정말 공부도 많이 했어요. Тэр маш их тийм ээ одоо боловсрол сурсан хүн ба. 똑똑한 사람. Ухаантай хүн ба. 지금으로 얘기하자면 하버드 대학교 박사학위가 있어요. Одооныхаар харьцуулж ярих юм бол Харвард их сургууль тийм ээ доктор хамгаалсан тийм хүн. 자기 집안에 너무나 좋은 집안이에요.
Тэгээ түүний тийм ээ одоо төрсөн тийм ээ одоо гэр бүл нь тийм ээ маш одоо дээд зиндаанд төрсөн гэсэн. 외국말도 잘하는 사람이에요. Тэгээ тийм ээ маш олон хэлтэй тийм одоо. 그 사람은 자기가 사회에서도 자기가 굉장히 누구보다도 자기는 똑똑하고 잘났다고 그런 교만하게 살았던 사람이에요. Тэр тийм ээ өөрийгөө тийм ээ нийгэмдэр хинээс ч илүү тийм ээ маш ухаантай тийм ээ маш одоо зөв сайн амьдрсан гэж тийм ээ маш бардам байсан тийм ээ. 예수가 무슨 저런 예수 믿는 사람들 바보 같은 놈들 Есүст итгэдэг хүмүүсүүд бүгдөө тийм ээ одоо молхоо гэж боддог байсан. 자기 지식으로 Тэгээд тэр өөрийнхөө олж авсан тэр мэдлэгээр амжуул. 그저 공부를 너무 많이 했으니까 Яагаад гэвэл тийм ээ тэр маш их одоо сурсан учраас тийм ээ. 저 바보 같은 놈들이나 예수를 믿지. Энэ мангар юмнууд Есүст итгэдэж штэ гэж байна. 이런 교만한 사람이 Ингэж тийм ээ бардам байсан хүмүүс 예수님을 만나고 Есүс Христтэй уулзаад 어떻게 됐습니까? ямар боллоо? 내가 가지고 있는 모든 스펙은 쓰레기와 같다. Миний тийм ээ надад байсан тэр бүхэл зүйл маань тийм ээ яг л хог мэт гэж тэр хэлсэн. 아멘. 예수님의 십자가의 사랑에 비교하면 쓰레기와 같다. Түүнийг тийм ээ Есүс Христийн загалмай хайртай харьцуулах юм бол тийм ээ зүгээр л хог шороо мэт юм аа. 자기 인생이 180% 바뀌어버렸어. Тэгээ түүний амьдрал тийм ээ 180 градус өөрчлөлт. 아멘. 교회 없는 곳에 복음을 전하고 수많은 기회를 써. Тэгээд ямар сүм чуулган байхгүй газар очиж сайн мэдээ таргаж маш олон хотуудад тийм ээ сүм чуулганы байгуулсан. 죽어가는 영혼들에게 예수님을 증거하고 Тэгээд өхөж байгаа олон сүнслүүд Есүс Христийг гэрчилсэн. 그렇게 집안이 좋은 사람이 Нөгөө нэг тийм ээ маш одоо өндөр тийм ээ одоо гарал үүсэлтэй гэж ярьжсэн хүмүүс маань 먹고 싶은 거 다 먹고 тийм ээ өөрийнхөө дураар идэх юмаа хийдэг. 입고 싶은 거 다 입고 Өөрийнхөө хүссэн зүйлийг өмсөөд 그런 사람들이 예수님을 위해서 өөрийнхөө сайн сайхан амьдарч ирсэн тэр хүмүүс маань тийм ээ Есүс Христийн төлөө 입지 못하고 제대로 잠도 못 자고 제대로 먹지도 못하고 тийм ээ өмсөхч юмгүй идэгч хоолгүй тийм ээ онтогч газаргүй тэгж Есүс Христийн сайн мэдээний төлөө явсан. 매를 맞으며 Тэгээд түүгээр зогсохгүй тийм ээ тэр зовлон зодуур амсаж 돌에 맞으며 чулуугаар шидүүлж 감옥에 갇히고 шоронд хүртэл орж 그런 고통을 받으면서도 тэр их зовлон эдэлсэн ч гэсэн 항상 기뻐라. үргэлж баярлах тун. 내가 아멘. 다시 말하면 기뻐라. Би дахин хэлье баярлах тун. 아멘. 무엇이 가장 가치 있는 것을 Юу хамгийн үнцэнтэй гэдгийг 알고 나서 그 인생이 바뀌는 거야. 아멘. ойлгосноос хойш түүний амьдрал өөрчлөгдөв. 예수님과 함께하는 그 자체가 너무 행복한 거예요. Есүс Христтэй хамт байгаа тэр маань өөрөө тийм ээ аз жаргалаа гэж. 아멘. 나를 보세요. Намайг хараа. 내가 얼마나 돈을 좋아하는 사람이야. Би ямар их мөнгөнд дуртай хүн байсан. 내가 얼마나 술을 좋아하는 사람. Би маш их архин дуртай хүн. 내가 얼마나 교만한 사람이었어. Би ямар бардам хүн байсан бэ? 내가 예수님을 만나고 Тэгээ би Есүс Христтэй уулзаад 우리 몽골 분들에게 복음을 전하는 사람. би монголчуудад сайн мэдээ тараадаг. 내 인생 30대 후반에 예수님을 만났어. Би тийм ээ 30 насныхаа төгсгөл тийм ээ би одоо Есүс Христтэй уулзсан ба. 지금 이 순간까지. Тэгээ одоо хүртэл тийм ээ 앞으로 죽을 때까지 хойшид би өхөн хүртлээ 가장 가치 있는 우리 예수님을 붙잡고 хамгийн үнцэнтэй Есүс Христээс би зурж 영원한 생명의 길을 가는 거야. мөнх амийн замаар би алхна гэсэн. 아멘. 변화가서 되는 거야. Ингэж хүн өөрчлөгдөв. 아멘. 교만한 사람이 겸손한 사람, Бардам нэгэн бол даруй болж. 거칠은 사람이 온유한 사람. Тэгээд маш тийм ээ одоо юу гэсэн хүн маань одоо дүлгөөн болж эхэлдэг. Эсэргүү байсан хүн. 화가 나서 욕을 하고 싶은데 참는 거야. Тэр хүн тийм ээ маш уурлаа тийм ээ ямар нэг хараал хэлэх байсан ч гэсэндээ төвчдөг гэсэн. 좋은 말을 친절한 말 하는 거야. Тэгээд эсэргээрээ тийм ээ одоо илдэг тийм ээ тэр сайхан үгүүдийг бусдад хэлж чаддаг. 아멘. 아멘. 이게 온유한 사람이에요. Энэ хүн бол жинхэнэ дүлгөөн хүн байна. 내가 약하기 때문에 참는 게 아니라 Би тийм ээ сул дорой учраас төвчж байгаа юм биш. 내가 강한데도 Би хүчтэй байсан ч гэсэн 참는 거야. 친절한 거야. би төвчж тийм ээ дүлгөөн илдэг тийм болно. 아멘. 아멘. 이게 온유한 사람이다. Тэр хүн бол жинхэнэ дүлгөөн хүн байна. 아멘. 우리 모두는 다 강한 사람입니다. Бид бүхэн бүгдөө маш хүчирхэг хүмүүс. 맞습니까? Тийм биш үү? 아멘. 강하기 때문에 Хүчирхэг учраас 더 친절한 거예요. бид
бид нар улам илүү тийм ээ ээлдэг байх хэрэгтэй. 아멘. 아멘. 여러분 약한 사람들이 말 함부로해요. Сул дорой хүмүүс тийм ээ одоо үг хэлэн ч гэсэндээ өөрийнхөө хүслээр дураараа хэлдэг. 사랑이 많은 사람들이 친절해요. Харин тийм ээ хайраар дүүрэн хүн бол тийм ээ илүү одоо ээлдэг, илүү түлхүүр байдаг. 아멘. 사랑이 적은 사람들이 거칠어요. Харин тийм ээ одоо хайр байхгүй тийм ээ одоо тийм хүмүүс бол илүү одоо тийм ээлдэг бус байдаг гэсэн. 우리는 그 누구보다도 사랑이 많은 사람. Бид нар хинээс ч илүү тийм ээ хайраар дүүрэн хүмүүс. 아멘. 아멘. 하나님의 사랑을 입은 사람들이기 때문에 Бид нар бурхны хайрыг өмссөн хүмүүс учраас 그 사랑보다 더 큰 사랑이 있으면 여러분 얘기해 보세요. тэр хайраас илүү агуу хайр байвал та хэлээд байна. 우리는 가장 큰 사랑을 받았기 때문에 Бид нар энэ дэлхийн хамгийн тэр агуу хайрыг авсан хүртсэн хүмүүс учраас 강한 사람이다. хүчрэх хүмүүсээс 아멘. 강하기 때문에 бид нар хүчрэх учраас 우리는 더욱더 겸손하고 бид нар улам даруй болдог. 더욱더 온유한 사람. Улам дүлгөөн болдог. 아멘. 아멘. 우리 예수님 말씀하시죠. Бидний Есүс Христ хэлсэн тийм ээ. 나의 멍에를 베고 내게 배우라. Миний тийм ээ одоо буулгыг өөр дээр авч надаас сураа гэсэн. 그러면 너희 영혼이 힘을 얻을 것이다. Тэгэх юм бол та нарын сүнс тийм ээ амралтыг олж авна гэсэн. 예수님의 멍에 Есүс Христийн буулга. 온유하고 겸손하고 Есүс Христийн тийм ээ буулга бол түүний тэр дүлгөөн бөгөөд даруй. 우리는 하나님의 은혜를 가득 받은 사람. Бид нар бол Бурхны ивэлийг бялхан дүүрэг хүрсэн хүмүүс. 하나님의 사랑을 가득 받은. Бурхны хайрыг бид нар дүүрэг хүрсэн хүмүүс. 아멘. 하나님이 주신 기쁨을 가지고 있고 Бид нар Бурхны өгсөн тэр баяр хөөрөөр дүүрэг хүмүүс. 하나님이 주신 평안을 가지고 있는 사람. Бурхны өгдөг тэр амар тайван донд амьдардаг хүмүүс. 아멘. 이것을 누리며 사는 거야. Үүнийг бид нар эдэлж амьдардаг 우리 хүмүүс. 주님과 함께. Эзэнтэй хамт. 이게 바로 주님의 멍에입니다. Энэ бол эдгээр өөрөө нийлээд Бурхны буулга. 아멘. 아멘. 다 내게로 와. Та нар бүгдөө над руу ирээ гэсэн. 나에게 와서 배워. Надаас сураа гэсэн. 아멘. Амен. 그러면 내가 네 인생길 이 세상 끝날까지 내가 너와 함께하겠다. Тэгэх юм бол тийм ээ энэ дэлхийн төгсгөл хүртлийн амьдрал чинь дуусах хүртэл би чамтай хамт байна. 아멘. 할렐루야. Амен. 내 짐을 지고 가라. Миний ачаа үүрээ гэсэн. 그 짐은 너무 가벼워. Миний ачаа бол тийм ээ хөнгө. 아멘. 겸손해지면 온유해지면. Ямар ачаа вэ? Тэр нь болохоор төлхөөний ачаа, даруугийн ачаа, 은혜해지면. ивэлийн нэгүслийн ачаа, 사랑해지면. хайрын ачаа, 아멘. баяр хөөрийн ачаа, 평안해지면. амар тайвны ачаа. 아멘. 할렐루야. 얼마나 좋습니까? Энэ ямар тийм ээ сайхан ачаанууд үү те. 아멘. 아멘. 우리는 순간순간 매일매일 주님의 사랑을 바라보면서 Бид нар тийм ээ цаг мөч бол өдөр болгон тийм ээ Бурхны хайрыг харж 주님과 함께 가는 거예요. Бурхантай хамт явах хэрэгтэй. 아멘. 아멘. 주님 때문에 행복하고 Бид нар эзнээс болж аз жаргалтай болдог тийм. 주님 때문에 내가 이 인생, 이 세상을 사는 그 이유가 있는 거예요. Тэгээ эзнээс болж бид нар энэ дэлхий дээр амьдрдаг тийм ээ тийм зоригтой тийм хүмүүсээс 아멘. 아멘. 우리의 인생의 목적이 무엇입니까? бидний амьдралын зорилго юу вэ? 하나님의 사랑 때문에 살아가는 거예요. Бид нар Бурхны хайраар тийм ээ амьдрах 아멘. тэр зорилготой. 그 사랑을 모르는 사람에게 그 사랑을 전하며 사는 게 우리의 목적이다. Тэр хайрыг Бурхны хайрыг мэдэхгүй байгаа тэр хүмүүс тийм ээ Бурхны хайрыг түгээх нь бидний амьдралын зорилго юм. 아멘. 우리의 인생의 목적은 하나님을 사랑하고 Бидний амьдралын зорилго бол Бурхныг хайрлах, 우리 이웃을 사랑하는 거다. хөршөө хайрлах. 아멘. 아멘. 우리가 오늘 이 자리에 왜 나와서 예배를 드립니까? Өнөөдөр бид энэ газар яаж тийм яагаад Бурханд хүндэтгэл хөөрөлөө өргөх? 왜 하나님을 찬양해야만 합니까? Яагаад бид нар Бурхныг магтахж энэ газар ирсэн? 하나님 믿기 때문에 그렇습니까? Бид нар Бурханд итгэдэг учраас тэгж байгаа юм. 내가 해야 하기 때문에 Би хийх ёстой учраас тэгж байгаа юм. 그게 아니라 Тийм биш ээ. 하나님과 나와의 관계 때문에 Харин Бурхан бүтээрийн харилцаагаас болж би энэ газар ирж байгаа. 하나님께서 나에게 놀라운 사랑을 주셨고 Бурхан надад гайхамшигтай хайр өгсөн. 그 하나님을 내가 사랑하기 때문에 Тэр Бурханыг би хайрладаг учраас 우리가 이 예배자를 지키는 거예요. бид нар тийм энэ хүндэтгэл мөрөөл өрөх гэж энэ газрыг тийм ээ сахин тийм ээ хамгаалж ирдэг. 아멘. 그리고 우리는 그 하나님의 놀라운 사랑을 나누면서 살아가는 거예요. Тэгээд Бурханы тэр хайрыг бид нар тийм ээ бусдад түгээж тийм ээ хуваалцаж тэгж амьдардаг хүмүүс. 이 사랑을 아직도 알지 못하고 죽어가는 영혼들, 저 지옥으로 들어가는 영혼들이 얼마나 많이 있습니까?
Энэ бурхны хайрыг мэдхгүйгээр одоо хүртэл тийм ээ там руу явж байгаа, тамд байгаа тэр одоо сүнснүүд ямар их вэ? 여러분 주변에 Таны эргэн тойронд 여러분 있어요 없어요? байна уу байхгүй юу? 있습니까? Байна уу? Amen. 그럼 어떻게 해야 됩니까? Тэгвэл бид нар яах ёстой? 그냥 보고만 있어야 됩니까? Зүгээр л хараад өнгөрөх. 보고만 있어요 그냥. Зүгээр л ингээд хараад байж байгаа. 예수님의 사랑을 전해야 돼. Бид нар тэр хүмүүст Есүс Христийн хайрыг дамжуул. 무거운 짐을 벗겨줘야죠. Тэр хүмүүсийн тэр өөрчлөсөн байгаа хүнд ачааг нь бид нар сольж өгөх ёстой. Amen. 아멘. 사랑하겠습니다. Хайртай итгэгч минь ээ. 항상 주님의 사랑을 생각하면서 Үргэлж бурхны хайрыг бодож 주님과 함께 동행하시길 바랍니다. эзэнтэй хамтдаа алхаас ирж байна. 따라서 Amen. 봅시다. Бид нар хамтдаа дагаа хэлээ. 하나님께서 나를 사랑하고 Бурхан надад хайртай. 나도 하나님을 사랑한다. Би ч гэсэн бурханд хайртай. Би ч гэсэн бурхан хайртай. 이 사랑은 이 세상의 그 어떤 것으로 끊을 수가 없다. Энэ хайрыг энэ дэлхий юу ч тэгээс салгаж чадахгүй. Энэ хайрыг энэ дэлхийн юу ч салгаж чадахгүй. 이것이 하나님과 나와의 관계다. Энэ бол бурхан бит хоёрын харилцаа. Энэ бол бурхан бид хоёрын харилцаа. 이것이 내가 하나님을 믿는 이유다. Энэ бол биний бурханд итгэдэг шалтгаан нь энэ юм аа. Энэ бол миний бурхан гэдэг шалтгаан юм. 아멘. Амен. 얼마나 놀라운 은혜입니까? Энэ бол бас гайхамшигтай юм байна. 하나님께서 우리 모두와 순간순간 영원토록 우리와 함께 하십니다. Бурхан бидэнтэй хамт мөнхөд цаг мөч болгон үргэлж хамт байна. 우리 Амен. 인생길에서 힘들고 어려울 때 Бидний амьдралын замд хүнд хэцүү зүйл тохиолдох үед 우리 하나님께서 그 무거운 짐들을 다 맡아주시고 бидний тэр хүнд ачаад тэр бүгдийг тийм ээ өөрөө үүртгэх гэсэн. 우리가 그 무거운 짐 때문에 쓰러지지 않도록 넘어지지 않도록 하나님께서 하나님의 손으로 우리를 붙들고 인도하십니다. Тэгээ бид нар тэр хүнд ачаанаасаа болж тийм ээ унахгүй тул бурхан биднийг тийм ээ хүнд ачааг өөр дээрээ үрж тэр биднийг өөрийн мотраар тийм ээ биднээс зуурч тэр бидэнтэй хамт байдаг. 아멘. 기도합시다. Хамтраа залбирцгаая. 말씀드립니다. Үгийг болоод 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. бурхан аминь таны ивэл талархаж байна. 우리의 모든 죄를 용서해 주시고 Бидний бүхэл гинүглийг уучлж 우리 영원한 생명을 주신 아버지 하나님 бидэнд мөнх амийг өгсөн бурхан аминь. 오늘도 저희들에게 귀한 말씀 주셔서 감사합니다. Өнөөдөр та бидний нэрхэн үг өгсөн учраас танаа талархаж байна. 우리가 이 말씀을 붙들고 Бид нар таны энэ үгнээс зурж 정말 우리가 살아가는 이 인생길 үнэхээр амьдрахынхаа энэ зам дээр 우리 주님과 함께 동행하며 эзэн тантай хамт алхахдаг. 승리하게 하여 주시옵소서. Тантай хамт ялдаг тэр хүмүүс болгож өгөөч. 기쁨과 Баяр хөөрөл, 평안과 амар тайван, 은혜와 ивэл нэгүсэл, 사랑이 넘치는 хайраар дүүрэн 우리 모두가 될 수 있도록 хүмүүс болгож өгөөч. Амен. 축복하여 주시옵소서. Эзэн та бидний тэр өрөөж өгөөч. 주님의 모습을 닮아가는 Эзэн таны дүр төрхийг дуурайж, 주님의 종들이 되게 하여 주옵소서. таны дуурайсан таны дагалдагч зарцмал болгож өгөөч. 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다. Иесусийн нэрээр талархан залбирлаа. 아멘. 할렐루야. 아멘. 하나님께 영광이 없습니다. За өндөр албан амжилт